Ni imiborogo n'agahinda gakomeye cyane ku birindiro bitandukanye bya M23 ahakomeje gusukwa amabombe aremereye guhera mu rukerera rwo kuri uyu wa kane tariki 11 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2024. Ibintu byakomeye, ibintu byongeye kurushaho guhindura isura aho inyeshyamba z'umutwe wa M23 ziri mu kangaratete, zirimo kuboroga, zirimo gutakamba zigaragaza ukuntu igisirikare cya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa babo barimo kunyanyagiza amabombe aremereye mu bice bitandukanye. Ni imirwano karundura, ni imirwano yongeye guca ibintu muri teritwari ya Masisi, aho guhera ku munsi w'ejo ku mugoroba ingabo za Kongo Kinshasa zanyanyagije amabombe menshi ku birindiro bya M23. Ni nyuma y'uko impande ebyiri zihanganye zari zimaze iminsi zubahiriza agahenge ko guhagarika imirwano hagati ya M ndetse na leta y'Kinshasa. Ni agahenge kagombaga kumara iminsi 15, ariko ubu nyuma y'uko iyi minsi idashize imirwano ikaze yatangiye ku munsi w'ejo ku mugoroba, itangirira mu gace ka Kanyamitabo ndetse n'agace ka Kanyatsi, agace ka Monastire byo muri teritwari ya Masisi, ndetse bivugwa ko ku mugoroba ku munsi w'ejo amabombe yiriwe aterwa, ariko mu rukerera rwo kuri uyu wa kane hariya mu gace ka Mpati Kayina hafi y'agace ka Kirumba niho M23 yahuriye n'akaga gakomeye cyane, kuko yahatakarije abarwanyi benshi bayahitanywe n'igitero gikomeye cyane cyari cyateguwe n'ingabo za Barundi. SADC nayo bivugwa ko yari yinjiye muri uru rugamba irimo kurashisha BM21 ndetse na rocket 16, mu gihe ingabo z'abacancuro zo zakoreshaga imbunda ndetse n'indege. Bivugwa ko indege yo mu bwoko bwa Sukhoi yanyanyagije ibibombe biremereye mu gace ka Bibwe ko muri teritwari ya Masisi, bikarangira inasenyuye ibirindiro bigera kuri 3 bya M23 byifashishwaga mu gutera mu misozi miremire irimo Ndumba ndetse n'imisozi ya Kanyana. Ni imirwano ibaye mu gihe Perezida Tshisekedi amaze iminsi akoze amavugurura mu gisirikare, by'umwihariko aganatangaza ko agiye guca agasuzuguro k'Ubugande ndetse n'u Rwanda, ibihugu ashinza gukomeza gutera ku butaka bwa Kongo bigambiriye gusahura umutungo kamere w'iki gihugu. Amakuru dufite nuko iyi mirwano yabereye muri Bimbwe yapfiriwemo abarwanyi benshi ba M23, ndetse leta y'Kinshasa ifata imbunda iremereye yari imaze iminsi yifashishwa na M23, n'imbunda yo mu bwoko bwa Miyayi hamwe n'izindi zo mu bwoko bwa AK47. Bivugwa ko zakoreshwaga na bamwe mu basirikare bakomeye cyane barimo na Koloneli Nzenze. Agace ka Bimbwe ni agace gakungahaye ku mabuye, ni agace gakungahaye ku biribwa. Bivugwa ko ingabo za Kongo Kinshasa ariho zarasaniye biteye ubwoba n'uyu mutwe wa M23, ndetse imirwano yaguyemo abasirikare benshi, dore ko ari igitero kibaye nyuma y'uko abasirikare baturutse imihanda n'imihanda bari bamaze iminsi barimo guhurira mu bice bitandukanye bya hano muri teritwari ya Masisi ndetse no muri Rucuru. Bivugwa ko abasirikare baturutse Warikare, abaturutse Ibuniya, abaturutse Ibeni, abaturutse Igisangani, bose bahuriye hariya mu gace ka Imatare. Bikavuga ko bahashinze ibirindo bikomeye cyane, banahacukura indake zo kwikingamo amabombe atandukanye yaterwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Abasesenguzi mu bya politike bashingiye ku birimo kubera ku butaka bwa Kongo Kinshasa, haragazwagazwa ko hagomba kwifashishwa inzira y'ibiganiro, kuko inzira y'ibisasu nta kibazo izigera ikemura, ahubwo intambara izakomeza kurushaho gufata intera ikomeye cyane. Umutwe wa M23 wari umaze iminsi ugaragaje ko leta ya Kinshasa irimo iranga kurengera abaturage, ahubwo ikagomeza kugaba ibitero. By'umwihariko kuri ubu ngubu M23 iragaragaza ko nayo igiye gutangira kurwana kandi ikirwanaho kinyamwuga, ihangana n'ibitero bikomeye cyane by'ingabo za leta y'Kinshasa. Kuri ubu ngubu kandi General Nyamugabanya
ukaba avuka mu gace ka Ngungu muri Masisi, akaba nawe afite abagore 18 bivugwa ko yiciwe muri iyi mirwano, kandi imirwano yasize ifashe intera ikomeye cyane kuko muri iri joro amabombe arimo aracicikana, muri iri joro ibisasu biremereye birimo guterwa, M23 irimo irasukwaho amakompora aremereye, indege z'intambara leta ya Kinshasa yazikozeho zirimo gucicikana, zirimo kuzenguruka ibice bitandukanye bigenzurwa n'umutwe wa M23, dore ko ari n'imirwano ikomeje kurushaho gukura abaturage mu byabo, n'imirwano ikomeje gusiga abaturage uko bwije n'uko bukeye bakomeje guhunga, kandi bagahunga batazi naho barimo kwerekeza, ibintu bikomeje gusiga mu kangaratete abaturage uko bwije n'uko bukeye, bagatabaza imiryango irengera uburenganzira bwa muntu harimo nka Human Rights, bagaragaza ko bakwiye guhabwa uburenganzira bwabo kandi bakwiye guhabwa uburenganzira nk'abaturage nk'abandi. Noneho mu mujyi wa Goma inkuru ikomeje kwandikwa hirya no hino, ni ikibuga cy'indege cya Goma cyaba cyagabweho igitero cy'ikoranabuhanga. Amakuru aturuka ku kibuga cy'indege cya Goma aravuga ko kuva ejo ku wa gatatu indege ziva i Goma zijya i Butembo n'iza Bunia zifite ikibazo gikomeye cyane cyo kugenda, abadurayiveri bamenyereye inzira gusa nibo batarimo kuyibona bitewe na GPS. Umunyamakuru wegereye leta avuga ko amasoko menshi yemeza ko inyeshyamba za M23 ngo zaba zangije systeme ya GPS mu gice cya Goma, Bunia ndetse na Goma Butembo. Twahagaritse by'agateganyo ingendo zerekeza i Goma Butembo, turacyakurikirana biragoye Beni, turacyatekereza ko GPS yavangiwe muri ibi bice, kandi ibice byose bya North Garand Kivu ya ruguru. Uyu niwe umuyobozi ubyegereye by'umwihariko yadutangarije ko Goma Butembo ingendo zamaze guhagarikwa. Nubwo bivugwa gutyo, aya makuru nta rwego na rumwe rurayatangaza yuko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyaba cyakoreweho ibitero, gusa n'ubundi si ubwa mbere bivuzwe kuko M23 byagiye bivuga ko inshuro nyinshi ariyo ishaka gutangiza ibitero bikomeye cyane, by'umwihariko ibitero bigomba gusiga umujyi wa Goma ugiye mu kangaratete gakomeye cyane, kuko leta ya Kinshasa igaragarizwa ko isaha ku isaha ishobora kongera igatangiza ibitero karundura bishobora gusiga uyu mujyi wa Goma ugiye mu kangaratete, dore ko inyeshyamba za M23 zigeze kuwufata mu mwaka w'ibihumbi 2013 zikurwamo n'ingabo za SADC, iza Congo ndetse n'iza MONUSCO. Inkuru mbi ku muhanzi ukomeye cyane, umuhanzi w'ikirangirane muri muzika, uyu nta wundi ni Koffi Olomide, yahamagajwe kwisobanura ku buryo yavuze ko M23 ikubita inshuro igisirikare cya leta y'i Kinshasa. Umuhanzi Koffi Olomide yahamagajwe ngo yisobanure ku buryo yavuze uko ikubita inshuro igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu rwego rushinzwe amajwi n'amashusho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rwahamagaje umuhanzi w'ikirangirire muri Afurika no hanze ya Afurika kwisobanura ku buryo yavuze ko igisirikare cy'igihugu nta mirwanire yacyo, ahubwo ko kiri gukubitwa inshuro na M23. Amagajwe nyuma y'uko akoze ikiganiro kuri RTNC, televiziyo y'igihugu ya RDC, mu kiganiro cyitwa La Prodette The Morning Show cyatambutse ku itariki 6 z'uku kwezi kwa karindwi 2024. Uretse Koffi Olomide watumijwe mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzuzi bw'amajwi n'amashusho CIC, ndetse binavugwa ko hahamagajwe abandi bahanzi, by'umwihariko uyu muhanzi afatwa nk'igihangange gikomeye cyane muri iki gihugu ndetse no muri njyanama ya Rumba. Yahamagajwe nyuma yo
kunenga imirwanire y'ingabo za leta y'i Kinshasa mu ntambara imaze igihe ibahanganishije n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo umunyamakuru Jessica Basele yabazaga uno muhanzi kugira icyo avuga kuri iriya mirwano, yamusubije ati uravuga iyihe? Akomeza agira ati nta ntambara ihari, turi gukubitwa inshyi badukoraho ibyo bishakiye. Umunyamakuru arongera ati nibura se urabizi ko twatewe? Kofi asubiza agira ati intambara ibahe igihe habayeho kurasa nk'abarasa, nawe kurasa nk'uko byabaye muri Ukraine. Nyuma y'iminsi ine iki kiganiro gitambutse, umunyamakuru Jesse Kabase wari uyoboye iki kiganiro yahagaritswe, ndetse iki kiganiro kikaba cyahagaritswe gutambuka kuri RTNC. Ubutumwa bw'umuyobozi wa RTNC bwatambutse ku wa gatatu tariki 10 z'ukwezi kwa karindwi, bwamenyesheje ko yakoze ikosa ntiyokosora umuririmbyi Koffi Olomide, kandi ngo azi neza ko igihugu cye kiri mu ntambara cyashoweho. Kuri ubu ngubu ibintu byahagaze mu mujyi mukuru i Kinshasa. Igikomeje kuvugwa ni irihamagazwa rya Koffi Olomide, kandi ahamagajwe nyuma y'uko mu burasirazuba bw'iki gihugu intambara ikomeje kurushaho guhindura isura, intambara ikomeje kurushaho gufata intera ikomeye cyane, by'umwihariko hagati y'izi nyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC, dore ko ari imirwano ibaye nyuma y'uko leta ya Kinshasa ishyize ukuri ahagaragara, ikavuga ko igisirikare cyayo kigiye kugura imbunda nshya zo mu bwoko bwa T555 zo kurwanya inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ni ibyatangajwe bwa mbere n'igitangazamakuru cyo muri Afurika, cyo muri ikinyamakuru cyo mu Bufaransa cya African Intelligence, cyavuze ko igihugu cya Kongo Kinshasa cyaguze intwaro zigezweho mu gihugu cya Bulgaria, ziyongera ku zindi gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo giheruka kugura muri Uganda. Kivuga ko RDC yatangiye kugura imbunda ahagana mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, aho yatangiye kugura imbunda zo mu bwoko bwa T5 n'ibifaru ngo zinjiye ku butaka bwa RDC bazinyujije ku cyambu cya Madidi giherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'iki gihugu. Ibi bifaru bikorwa mu buryo bugezweho kandi bikozwe na sosiyete yitwa Santanes yo mu gihugu cya Bulgaria. Byakozwe bigomba gushyikirizwa regime ya 16 ikoresha ibifaru n'umutwe w'ingabo zidasanzwe zirinda Perezida Tshisekedi. Mu mpera z'uyu mwaka wa 2023 nibwo Kinshasa biciye muri General Ronald Nono Penge, usanzwe ari umuyobozi wungirije w'ibiro bya gisirikare muri perezidansi ya Kongo Kinshasa, yasinye amasezerano na Antanasi Kalishnikov, usanzwe ari umuyobozi ushinzwe kugurisha imbunda hanze ya Bulgaria. Aya masezerano y'imyaka 3 afite agaciro ka miliyoni 78. Usibye ibi bifaru, Santanes kandi ngo yohereje muri RDC abatekinisiye basaga 60 mu rwego rwo gusana imodoka z'intambara za FARDC zashaje, zirimo ibifaru bya T555 birenga 10 ndetse n'imodoka zo mu bwoko bwa MPP1. Iyi sosiyete yo muri Bulgaria yahawe iki kiraka cyo gusana imodoka z'intambara nyuma y'uko sosiyete yo muri Ukraine yitwa Oklohama mu busanzwe yakoranaga na RDC inaniwe kohereza ibikoresho byo kuzisana kubera intambara ihanganyemo n'Uburusiya. Biravugwa ko leta ya Kinshasa yategetse iriya sosiyete
kugeza ibikoresho bishya ku butaka bwa leta y'i Kinshasa, ibikoresho birimo imbunda zikomeye cyane zirimo izo mu bwoko bwa AM1, AM2, izi ni Vision nshya zo mu bwoko bwa Kalashnikov ndetse na AK47 izo mu bwoko bwa RMG, ibisasu bya grenade byo mu bwoko bwa AGC-30 ndetse na Morteni kuva kuri 60 kugeza kuri 82 mm. Izi mbunda z'ibifaru FARDC yaziguze i Burayi ziyongera ku bifaru birenga 100 byo mu bwoko bwa Striti yaguze muri Uganda. Ni ibifaru bisanzwe biteranyirizwa muri Uganda bikorwa n'ishami ry'ubucuruzi rya gisirikare muri Uganda. Uretse izi mbunda Kinshasa yaguze muri Bulgaria, biravugwa ko kandi yasinye amasezerano ya miliyoni 64 n'ikigo cyitwa Private Concert cyo muri Serbia ngo kiyizanire amasasu kigomba kwifashisha mu kurimbura M23. Ni ibibaye nyuma y'uko hari n'amakuru avuga ko leta ya Kinshasa yaba yiteguye gushora andi mafaranga menshi agomba kwinjiza intwaro hano ku butaka bwa leta ya Kinshasa. Binavuga ko leta ya Kinshasa yiteguye gutanga ikiguzi cyose ariko igaca agasuzuguro k'ibihugu byo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba byashoye intambara ku butaka bwa Kongo byikinze inyuma y'umutwe wa M23. Nk'uko twabibasezeranyije, tuzajya ducishamo tubasomere ubutumwa cyangwa se inyunganizi inshuti zacu ziba zaduhaye. Hari umwe watubajije ngo nitumubwire urimo aragenzura agace ka Rubaya nkusubize. Ubu inyeshyamba z'umutwe wa M23 nizo zigifite ubugenzuzi bwa Rubaya yose. Ingabo za Kongo Kinshasa nubwo zigaba ibitero ntago zirabasha kwisubiza agace ka Rubaya. Hari n'undi watubajije ati ni gute igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiza ku mwanya wa 8 muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba kikaza ku mwanya wa mbere? Ni gute gikomeza kuzahazwa n'imitwe yitwaje intwaro kandi bizwi ko ari igisirikare gikomeye cyane? Uyu we reka musubize bya hafi. Ubundi ukuntu urugamba ruri mu burasirazuba bwa Kongo rumeze, bigaragara nkaho M23 irwanira ukwishyira ukwizana ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, kandi biragoye ko leta ya Kinshasa ishobora gufata amabombe aremereye ikayacucumurira mu baturage nta nzira ibanjije gucaho. Niyo mpamvu burya iyo FARDC igabye igitero ikigaba yabanje kugikorera ubusesenguzi, yabanje kuhakora operasiyo kugira ngo iki gitero kitaba cyahitana abaturage cyangwa kibe cyagwamo abaturage, bitewe ahanini no kuba hari ibinyamakuru bikomeje kugaragaza ko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko bwije nuko bukeye bikomeza kurushaho guhindura isura. Wowe udukurikiye bwa mbere nk'uko twabibasezeranyije, jya ureba munsi ya video ukande subscribe, ubundi amakuru yacu uyatangeho ibitekerezo, uyatangeho inyunganizi, utubwira icyo twakosora, utubwire icyo twakongeramo. Nk'uko twabibabwiye, ni mwebwe mutubesheje ahangaha, mudahari ntitwaba duhari. Ahangaha niho tuzajya tubategurira amakuru azira ibinyoma, azira ibihuha, kandi nkomeje gushima ibitekerezo byanyu mukomeje kuduha uko bwije nuko bukeye. Ntabwo nagenda nashimiye inshuti zacu zidukurikiye ziri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ni iby'agaciro gakomeye cyane. Wowe udukurikiye uri Kibitoki, wowe udukurikiye uri Nyanza Lake, ndagusuhuje kuko dukomeje gushima ibitekerezo n'inyunganizi mukomeje kuduha uko bwije nuko bukeye.